talibin oiba namdaptar de au muhibban makoy ko nusibiyan ni emami oiba oyo ahum subasing namdaptar di au mustami'an makoy gi wa kultawa oiba na koy oyo la takunil khamisa walam maris natabda na koy maris mga suba kulang oy ganu Allah Rasul na paygam pirami alim oyo namdradi talibin oyo adusun namdradi makoy ko nusibiyan ni emami oyo madusun namdaptar di makoy gi wa kultawa mi oyo masi maris natabda na koy mga suba oy ganu kasi naman mga suba di barbadi oy gani chokani tabahi oy gani layroy mangani karigino an tubizal ilma wa ahlahu ilm amasum ilm wala singi dushmani tawgani hasad tawgami du oy gani ilm amasum ahle ilm gi bezati tawba ahle ilm amasum ahle ilm gi ihanat tawba ilm amasum ahle ilm gi pama tawba ilm amasum ahle ilm gi na farmani tawba adugi kamlu oy gani madudi barbadi tawahi zillat wa kharnatana aday karisu oy mangani maramaduna na koy madu oy kano hayna Allah ki rasul hayram mi bahawar dosto arway ka ayat mein sun ki surah hamim sajda ki ayat nahi hamim sajda ki ayat sida Allah taala na kuffar singi kartut amal napak plan do Allah na hundu pire surah hamim sajda ki ayat sida Allah taala na hay kariyana وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اللہ اسی آیات سے کی لاکھیں مانی دنیا دا اللہ نے پھر کی اتپتی شان نزول ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی قرابے متن دا اللہ کے رسول نے قرآن کریم سے تلاوت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت سے اتنے بھجنت ہوئی اتنے نشینت ہوئی تابمی دنا قرآن کریم کی تابگی مہاودنا منگال پاؤں کو یہ دکھندے حسنے تھے فنا فی اللہ ہوئی کی اتنے لذت اتنے مہاو اتنے پیوس مکوئی دی تھموئی دی چوکی مرمدنا مکوئی دی تورمت حبق مکوئی دی لرمی با حالت حبو مدو پاؤں ہی سے اللہ کے رسول عادت شریفہ کے مطابق نومید اہین خودیں گی ایسانی متون دا قرآن کریم کی تلاوت توگے تسبیح تحلیل ذکر اذکار توگے استغفار توگے ادھی متون اللہ کے رسول تم میں حالت میں جبت ہے سی حفظ دی پاودی اللہ کے رسول قرآن کریم سے تلاوت توگی کفران مکہ کی مرکتا نبی محمد نا مامون جو وحی جہاں لائے بدو اسمان کلام جہاں لائے بدو وحی دو محمد بن عبداللہ کی بچہ محمد نا تلاوت توی ماں کی تلاوت سے تارے مکھی کی پین نمائی دے اتنے نمائے اور کفران مکہ سو عربی مرون ہوئی بنینا عربی قرآن کریم سو عربی ہوئی بنینا مرون کا کھرم مانوگی مرمنا کھنگم کوئی کھرک ہنگی قرآن کریم لاکھ سے مکوئی کھرک ہنگی کھنگمی نا نمائی بتائی سو ہین کرے اور جس انداز دا جس ترنم دا جس لہجہ دا جس مرون دا جس شور دا جس سریل آواز دا نبی محمد رسول اللہ خلق دتا ودا پوری کل کائنات مخلوق ہوائے پاندبا بے ہوش کوئی نہیں تانیم مگی اپیر بلائیتے تانیم مگی لوئی بنائیتے بنائیتے تانیم مگی اپیر بلائیتے محاق تو تانیم نہ لئی کرےگی نبی وہ اللہ تعالیٰ نا پھر اگر خرم ربی نبی کی سوڑو کی طرز سوڑو کی لہجہ جیسا کہ اللہ نا سنلبا قرآن سنلبا صرف ادھو مائنہ نبی کی مسجد کی اللہ نا کلام مغلے بھی اللہ کے رسول کی تلاوت سے مکوئی نہ تاخرے پرسار ہوئے تھے وہی لگا قدبہ شیبہ ربیہ ابو جہل ابو سفیان نبی کی حجرہ منا کر لائے ہے گا مکوئی منا نپے ہے گا قرآن کریم دتائے تاوسی مکوئی نمان لگا چلی میں نویدان دتا کسینا نبی کی تلاوت تارے نبی نے تہجد قرآن کریم سون بتارے ابھی مطلب فجر کی تلاوت سون بتارے تار کو متمدی دوئی بتدی نمک نالتے اللہ کا مہین حضری میں مکوئی تاکہ دگی اپیر دگی لے کر مطلب خرو کی متون دا مکہ کی گلی کچیدہ میوئی خودی مکہ یوں خودی مکہ چرچا ہوئے تھے مکہ کی بدحان اور مکہ کی اٹیک مکہ کی بازار دا گلی کچیدہ یوں دا میانی تلودا اہم تلودا مکہ کی میلا دا مکہ کی بیٹھک دا مکہ کی مجلس دا محمد بن عبداللہ کی تلاوت کی
تلاوتی چرچا سے یامنا مذاکرہ ہوئے عام ہوئے ویلی مکھئی کی نبی کی تلاوت سے تانین بس ہونی با مکھئی کی تھموئی دے اتنے کوئی مکھئی کی اتھین بس تھینگسو چاہیرسو ہائرسو مکھئی یاد رہے نبی کی روم مبارک روزائی مبارک کا نبی کی روم ادھگی مانا تلائے ہرگا مانا نپگا قرآن کریم کی تلاوت ہوتا ہے متم خرطارے می آمد پرسار ہوئے جلے لوئے مگ حوض نہ لائے لاکھی جنی سنسی نبی کی روم دو کوئی جل لگا اتنے بھی تل ہے تاوسی ابو جہل عتبہ شیبہ ربیعانا ابو سفیان نا ہائی کریانا کریم میں کوئی نا کفار کی مکہ کی کوئی نا لیڈر ورگا امیر ورگا کریم میں نبی کی محمد کی قرآن تاولا ایسے کوئی نا نصیب نو تبتارا دی ہے کی کوئی ددنا مکہ کی می نپا نپی اہل نہا نوجوان سن لائے ہرگا قرآن کریم تا محمد کی قرآن تارد سے شمائن تارد لے بتار دی مکہ دا اتنے محمد کی دین نصیب سندو کھدرا می آمد لے نور روئی ایک کوئی کی اپا اپنے پڑے تورا بدین افائی پر تورا میں کوئی پھنگائی بدین ایکوئی چلیل بدین اسی دربا سے خدوتنا کوئی نانو بدین محمد کی دین اسی لچان رگنے لاس دیکھو کرسی تو نہیں آئے دیکھتی مرا مدنا ایکوئی شلا آرو سے آئے ابو جاہل ادبا سیبا ربیا ابو سفیان حالے میں ایکوئی شلا آرو نکوئی شلا آنو حیین در ایسو کنا شلا آرو سے لاقمی سندب سے کوئی تھی نسی محمد کی قرآن تا نہیں آئے گی دمکتا مکوئی اتحاد اتفاق ہوئے رہے لوئی نہائے پھلے دو دیکھو ہے لوئی نا مسیح تان رگا عرب کی کفاران مکہ کی سنسی رئیس تی سرطار نی امیر نی مکوئی کفار مکہ کی مکوئی دا سپریم پوار نی مکوئی دا پورا فل پوار نی توگے حدود توی پورے حدود پوری حد کے حدود حد دی بیکار توگے حدود توی مکوئی کی منمانی توری میں توگے حد مکوئی نا امیر ورگا چودری ویرے حرگا مکوئی نا مکوئی کی لچنگو ویرے حرگا پرجا سنگو جلم زیادتی تورگا جلم کی تاس اوپے حرگا جلم کی کرسی دا پھم میں حرگا انصاف ہم بے انصاف کی یتیم ہم مسکین کی امیر ہم غریب کی تمیز ترددنا مکوئی کی منصا مکوئی کی نفسانی خواہش اور مکوئی کی لالچ مکوئی کی تما مکوئی کی حرص مکوئی پورا تونے میں اور نمدر سندھ وہ توہت کہانے میں مکوئی کی خجت ہاؤ دا ممل پی دے عزت ہے بلیتے اور انصاف ہے بلیتے مکوئی مسا مکوئی سی ندونا مسیح ہے روی متون دا چندہ کھلے اور پرازا پابلک سنگھ دوسو چندہ کھلے ابو جاہل نہ کھلی ابو سفیان نے کوئی بھائی بنی ادبا صحیبہ نہ کھلی ابو جاہل سیاؤ نہ بھائی بنی ابو سفیان نہ کھلی ابو سفیان نہ کھلی ابو جاہل اور ادبا صحیبہ ربیعہ نہ بھائی بنی مکوئی نیو حیر بنی مکوئی لارو نسیدی تھنگا ممینا ادور گدی ای کھنت چلے حیرگا محمد سولبہ وحی گدی ای کھموئی پید تار وانی ہے نا مانا نہ کھلے اور مانا کھلی تمہینا ابو جہل سو کھلے ابو جہل نہ کھلی تمہینا ادبا صحیبہ ربیعہ نہ کھلے اور ابو سفیان نہ کھلے سمائنہ مسا کھن رگا این سے کھٹن تین تھرے من تھرے ہے مطم دا لوئینا نبی محمد رسول اللہ کی گجرائی مبارک ادبی منا نہ پہرگا وحی سے مکوئی تائے یہاں نمونت آئے اللہ کے رسول کی عادت شریفہ کے مطابق اہین تھین فرق متندہ قرآن کریم تلاوت کرتے روایت اندہ ہے نبی نے سورہ ملک تلاوت کر رہی نبی روایت اندہ ہے نبی نے سورہ مزمل کی تلاوت کر رہی مقام احمد ہے حامل سجدہ کی تلاوت کر رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا سمائن قرآن کریم تلاوت کرو کسی مکوئی نا لیپ نا تاخر نا لیپ رے پھمد نا پھم رے اتنے تاخ رے تاکہ زمانہ لیپ کے دو پھم بکاؤ پھر پھم کی دو لیپ بکاؤ ہے نمان کرے اللہ کے رسول نہ فجر کی تماس فونت فرق متندہ نان تھوکے وکوئی سنگو حند نہ لائے لمبی تنگائی اور آبری متندہ ابو جہل نے یامت سنگی یامت چلاکینی مانا ادبا صحیبہ ربیعہ ابو سفیان کو جلد ہائے نمسو امیر نی ایسو امیر نی نمکو وائی بندہ کوئی وائی بسو میام رہی میں ادو مائنہ ایگی وائی بسو میام رہی میں کوئی نہ اینا سدری حضرت تار دی ایکوئی کی دین افائی بنے پریش دا تناس لے روئی لوئی نا محمد کی دین دا چند دگنی مرمزنا ایکوئی آئین سے متائے اور رولس سے متائے ایکوئی شلا ہوئی اور کفاران مکہ کی میخری مقصو محمد کی روم مرا چلائے ہے کا قرآن کریم تابعہ ہوئے بنتا ہوتا ہے بنتا وہ خط نتنا چھونگیدان سے متائے آئین سے مگا پاگم لگائے بتائے تناس تابعہ ہوئے
مکوئنا سیمے آئے سیمے کرینا محمد نے قرآن کریم صدقتار دے کوئی تادبا منا میں جنبا انی صبح منا محمد نے قرآن کریم صدقتار دی مکوئنا قرآن کریم صلے گئی جدا والگو لفظ گو ہے وہ سینتیس واقع سکی میں نہیں کہنا سنتراسی سرستی توبہ بیچینی توبہ وسامتی توبہ ہر چل و حلبہ وفا مبودہ دنگا فسا سرستی توبہ لاؤنا گھومنا حلبہ جاتے محمد کی قرآن کریم دو ایگی آواز دہنے قد کوئی گھومنا لاؤنا دن توبہ تار دی محمد کی قرآن دو کوئی تابنا ملوئی تادب تار دی کوئی نجوئی ہوئی رہنے ہے نمہ کوئی نسیگی سنگیدات سے سیمی اللہ رب العزت نے قرآن ہے رکھ لے کرینا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بیدین سے نہیں ایمان بزرگ سے نہایت دے کرے ہے نا محمد قرآن صلی اللہ قطار دی لا تسمعوا لهذا القرآن مدو کی قرآن دو تاغ نسینی نوہی میاں قدم تاغ نسینی والغوا فيه مانا کریم قرآن صلی اللہ قطار دی لکوئی نا دستاب تاو ہلچل تاو پریشانی تاو محمد کی قرآن دو تاغ نگائی گی دمکتا آواز کو لاکتر نگائی گی دمکتا لکوئی نا پریشانی تاو محاکمنا سریمہ تلاو دبو کئی تاو ہلچل و ہلو بیچینی و ہلو سانتی تاو محمد دا جاتے محمد کی قرآن کی آواز کو ایک میں نتا دنگائی گی دمکتا لعلکم تغلبون مدو بتار دی کوئی جوئی ویگنی کوئی نا مان تھنگنی محمد کوئی محمد کی دین ندو کوئی کھوکھا دلاک رگنی نام ستار روئی ماں کے دین چلی روئی تاو تاری چلی گنی تہن تک دو کوئی نگم بتار دی لعلکم تغلبون کوئی نا غالب ویرنی کوئی نگم منی سین کوئی حیری بات لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ رہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا اے بیدین سنگھ اور کفران مکہ مخوئنہ اے کہ حبیب کی قرآن کریم کی تلاوت تا درجہ کی دمکتا سنترا سے سرستی تا ہوگی وسانتی تا ہوگی ہلچل تا ہوگی دستاب تا ہوگی اور تا درجہ کی دمکتا نکوئنہ اے کی کلام اے نفیق بقرآن کریم تا درجہ کی دمکتا نکوئنہ پابندی توڑیبا ادو سندو کھنگلو فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اے نلے ادو مائنہ نافرمان سندو دمکتا ایسے عذابا شدیدہ اقن با عذاب کی محاو کنگھلگنی این ردیدت ہم رسینی مطلب مکو کی دمکتا اللہ این جہنم سارگت ہم لے جہنم ادو اللہ این کوئی محاو کنگھلگنی سی نسی ابو جہل لیتے ادبا لیتے سیبا لیتے ربیعہ لیتے ابو جہل کی اتر سری رہ ہوئی دنیا سیدھا ابو جہل کی ناتی پوتی رہ ہوئی دنیا سیدھا مرم ادوننی دین کی پروگرام کی وفم لاکمتم دا مدرسہ کی وفم لاکمتم دا مدرسہ کی واتار کا مساد میں حقوق وائن چاہیبا مدرسہ دا کریں قادر اللہ قادر رسول کی آواز نہیں اہیم دے یہ نمتن دے ہوں صبح دے یہ سایب دے یہ لوگم دے یہ ہر مطم دا کریں اللہ مسلم رسول کی وفم تنی شریعت سنت کی نہیں حرام مسلم حلال کی وفم نہیں جنت مسلم جنت کی نہیں اسلامک ہسٹری نہیں نبی نے کرم آئین اللہ کی نبی لاکرنگے نے کرم آئین اللہ کی نو اور ایک کوئی کو اللہ نے مسلمان سرمند ہے مسلمان ایک کوئی قرونی و جمع داری کریں نو صرف شریعت سنت کی دنیا و آخرت کی مجاگرہ توڑنی ادو کی تعلیم اور ادو کی مباحثہ ادو کی مجاگرہ ادو کی درس و تدریس توڑی میں قال اللہ قال رسول نے جلوہ کوئی پولیٹیکل واری آو دے کوئی فلسفی آو دے کوئی لوجک آو دے اور کوئی راجنیتی سیاست سے آو دے صرف اللہ مسلم رسول کی نہیں ادو گمبا ابو جہل کی پوتا پوتی ناتی ناتنی سنگدنا نبی کی دین کی وفم تارو متمدہ سریع سنت کی وفم تارو متمدہ مدرسہ کی وفم تارو متمدہ مساد میں ہوگن چاہیمی ماں مساد و شانتی ہوگنی مرمت ادوننی مدرسہ کی وفم ملا پدا حجم کا وطن دریبا مدرسہ کی وفم ملا متمدہ مکوئی نے بیچے نہیں ہوئے لگا حجم کا وطن ددنا آمد چنون چلیبا مدرسہ کی پروگرام سگائی بھی دمکتا جب سب بان چال تبودی دمکتا مدرسہ مالی فراہمی امداد نقصان پہنچائے بھی دمکتا اللہ کے رسول کی دین اللہ کے رسول نے پرگرد دین کی بغان دین کی باغیچہ مسیدہ نقصان پہنچائے بنی اور ادو کی ماں کی حشر ماں کی نصر قریب وینی جیسا کہ ابو جہل کی وہ اکبا ادبا سیبا ربیعہ کی وہ اکبا ادوائن ماں کی اتر سوری سی دو کی سوا ادو کی حسن نصر وینی مرمدنا وینی مرمدنا
मदरसा की जलसा से नाकाम तौरी है ना कोशिश बहुत सारे दिन रात तौरी कोशिश तौरी बांचाल तौरी है ना कोई की प्लान कोई मशवरा कोई अलोक ने ते अपोपनी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ था पूरी महकमा की जिम्मेदार एक फर्क दावत तो पूरा तहरगा कोई ना ताकती मिनती तो पूरा तहरगा रिक्वेस्ट तो पूरा तहरगा मदरसे की ओपन ले खुल्ला कोई मफहम आलोचना तौर में मतुंदा मयाम की फैसला की मतुगी नसी की जलसा से पंखुई भी मधुदा फैसला तो की ऐसानी मतुंदा चाक खांगने है ना लेकिन हलाल लगी मुस्लिम तौबा अदुगुंगा अबू जहल की पोता पोती अबू जहल की उत्तर सुरी तुना प्रचार तौर में आए करिए ना मदरसा गाती की मदरसा पूर्ण तरह बकायदे चाक खांगने है ना मधुदा चलनु खेल न उधरा अतो जलसा अंदर पूरी होने रही मां करानो अबू जहल की मां ने उत्तर सुरी नी मां को की मां तौर हम भी जब तक के उन्हें जिंदा ले रखाओ मौकोए की आंखों की वही दिखाई हुई अल्लाह ने मौकों की जैसा कि अबू जहल उतबा सैबा रबिया को अल्लाह ने जिस तरह बेइज्जती तो की तुम्हारा मां करते मां के सुरो तले को बर्बादी होगी मतलब कुछ वक्त मौकों की कोई बदुआ तो नहीं करें चिंता ये तो हमू मां कहा है मिसी लोग हर ने भोगनी मां की हर मम्मी नहीं मां की कोने करी खोदी तो हुई नमन करमायन गलत प्रचार तोरी कुंतरा मकाले चा खांगने है ना मतलब सीधा मी की धन तनिगा की जलसा से 5 साल तोने है अल्लाह की कुदरत अल्लाह की लाठी तो मको लौदे मको ने चतन लगो वो मेहमान ए कोई ने दावत तो कीते ओपन हारिसी मुफ्ती मौलाना अली साहब का कमदू आईना 2004 में रखनी मुफ्ती हफाजुद्दीन मान आएगी चनी मरी मंगाई मतन ले ने की बहुत जिन्हों ने मकाने दारुल दिलो मां की कुंगला लेकिन मां को ने दावत तो दे ने दावत तो दे मकोई ने पुरावे मतुंगा चकना थेंदना पुरावे मतुंगा ने कोल्ला में सिदला कगी मुफ्ती अनवर साहब का कांटेक्ट होगा लाव वेलकम नी वफम थमा में लाख में नया नूरे मकोई बकना प्रोव नते कोई हाय कोई ना को दावत तो दे लाई से कोई ना को की तोमी मत चली हदत चली और मस्जिद में कोई मैं कह दगी मदरसा में कह दगी और इलाका में कह दगी ना कोई खुश समझ को वेलकम कोई हाय अब अदला कर में कोई प्रोव दक मुनासिब हो रहे हैं कोई हाय दे अब ना कोई इस्तेला से ना कोई याना एहसान नहीं मशकूर नहीं ना कोई नमक है अब हम कर लेकिन सी 5 साल तक है ना सी 5 साल तक है ना उन तरह मखाजे चाकाम ने प्रचार तो तुम्हें मेहनत करता और सीधा लागते नहीं की दमका अरे नंगे मदरसा की जलसा नाकाम तो है ना 5 साल तक है ना नाकाम कोशिश तो दो कना खबर ना दो नंग को नहीं नंगी दपा न पूछो दे गोष्ठी दुनिया का लागते नहीं दा अबू जहल ने तोरो मम्मी नाकाम होकर चकरे उद्बा ने तोरो मम्मी सैबा ने रबिया ने तोरो मम्मी बर्बाद होकर चकरे लेकिन हामिल सजदा दाद गया या अपना सिफावले हो गए मतलब करिनो अल्लाह वहदहु ला शरीका दिखानी खंगदना अजुगी रूल्स मकोई सेम जीवन ना जायज ना पाक सोचो फिकिर दो अल्लाह ने पर्दा फास तौर करे कुरान करीम दा रख दो करिनो मकोई की वादनी और कुरान थमगा नबी दे वही फिरत ढंगन लगा और कयामत खाओ लाकदर में एक इंसान से कोई एक पैगाम एक मिसेज मपीनी में द कोई कावनु ऐगे हबीब तदुमान जुल्म किया दना तव में मुनाफिक से न मुशरिक से न दुना बेदीन से न दुना वहां की उत्तर सुरी ले होगली कोई न सोच की हरकत करो कने न कोई सोचे तुम कोई हुआ अदुनी कुरान दला तत्ता से थमम मी मसक हम बताए अबू जहल के उतबा की सैबा की रबिया की उत्तर सुरी नी मकोई ने कभी न कोवा की अपन नसीब तौदरी एक नीम की सो अपन तौदे ऐ कोई नी मी की बिखानी घुमाइना चल रहा है हाय जब खोजना पैसा खजी खरा तो पी लगा मदरसा का खर्चा तो उधरा सी की मेहनत से के चले आजा आलिम उम्मा हो रही हाफिज हो रही यतीम नहीं मिस्किन नहीं थमी भी मंगा तो सुतरा तो मसागी जातगी पर्सनल नियम की फायदा होई लगा होई मसासु तो दे मी की दुसो हजम होई बगम अब मी की थबुक नते अबू जहल की उत्तर सुरी ने दुसिंदो लेकिन नंगा दूंगा फतवा बादशाह तो दो नंगी ईमान खातिमा होई ईमान खातिमा सु होई करमी नंग बेईमान वेरग मौत होई करमी ऐगी मशवरा हो चुप भाई तौबा तो इस्तिगफार तो अल्लाह तो माफी मांगे
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯜꯀꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯕ ꯏꯃꯥꯟ ꯍꯥꯔꯥ ꯏꯃꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯃꯧꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯃꯤ ꯖꯟꯅꯠꯀꯤ ꯃꯅꯝ ꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯜꯀꯠꯇꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕ मामूली पोषक न तैसी अलाय को पोषक न तैसी एक सर्जन सजन को पोषक न तैसी सी मदरसा से की दमकता हर मकाम में लाखवा उलमा सिन्ना वलीउल्लाह सिन्ना कुफा सिन्ना मकाम से खुशूसी दुआ तो सी मदरसा से को बुनियाद तो ले तो तौरा सी मदरसा से 2007 बनाना बुनियाद तो होगी एको दिन पंगल समाज से की माया नाय मनुष्य अदुगो मियोनी मौलाना अब्दुल अजीज मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि माँ के खुद मुबारक दुनिया तोड़ने में बुनिया तो वो खत्म नतना लगातार चाहिए हम ना आया सिद्धले रमे में दुआ तोड़ने में आयु पूर्ण हुआ बचने में मको की खादी मरता चले में आखिर तक आयु याम हैरम में वह मैं हैरम में मान फिर अतः स्वतः अदुमायना अतः सासे की दुआ तोड़े और एक कोई कमलपुर साहब जी विशेष सीखी सी मदरसा से चिराग नहीं चिराग खमु चिराग नहीं चिराग तो लापदू चिराग तो तक्कर तो रोज लाज माचा पताओ चिराग की मंगा न सब पता नहीं वाह हिदायत खाने ऐसे में लंबी खाने चिराग तो लापता नहीं भाई चाकदर में हम जब तो ये करा हम तक्कर तो उर्दू देंग नहीं मांगो दे हेलसिन न तोरम में मुख्य मांग रहे चाहिए कर सुधे ले वे नाम निशान ले शुरू करे भाव जो की खामियाजा बुगी की दौरे में मामूली पुस्तक न थे मामूली न थे अदुमायना भाई से को कना के सुन चेलेस नते मदरसादा नहान भी सोलहलु आलिम महलु हाफिज महलु और अबोमी को हितार दी दुनिया से फगनी आखिरत की सुफगनी और से मदरसा से कोंगी चिराग ने सिखलु मामूली नते सी कोंगी चिराग ने सीगी कोंगी चिराग से लेकर गई था एको के सवास्त विदान का ना रुसुमाना करी हदत परमी और सी पूरे कोई मतुंदा करी कोई रेखी मैं आपको नमक खंगी सी कौन की दमकता दरकार नहीं और सी की दमकता इको ने करी तो बताए जान हमदो मते करोगा सी जिंदा थम बताए सी जिंदा थम ददना सी की दुश्मनी तो सी को मांगन की तार दी ये कयामत की निमित्ता न का थोड़ी न जहन्नम की थोड़ी न पूरा जहन्नम द पूर में सी न कोई की दमकता सी अमानत नहीं सी कौन के चराग कोई की अकाबिर सिन्ना कोई की बुजुर्ग सिन्ना कोई की मुरब्बी सिन्ना सी अमानत की तौर पर सिद्धत फरमे में सी अमानत से की रखना बेखुद हो सी की हिफाजत हो सी को शेनबा उम्मते मुस्लिमा कोई खुद मके मोहम्मद सी की मदद का कोई मदद से फर्ज देन है सी लाई तारे को कोई दिन में सी लाई को तारे कोई युग में अल्लाह ने फादर मामूली पसंद करते से और सी कोई व्यक्ति विशेष लेते से मैं अपना किसी अमानत जरूरी नहीं और सीधे जबता नहीं नहा की जनाजा कराना सोच नहीं कराना नमाज सोच नहीं कराना जुमा सोच नहीं मतलब मंगा के सोच नहीं हराम हलाल तौहीद जन्नत की दामदार कलिमा कराना ताकि नहीं कराना लाक नहीं मरमदुना खबरदार अदु हरकत तो चुम्हा हदीसु चुमदब तो हदीसु चुम्मू ईद की नापाक को दूर तो खंगी ना को खंगी ना के बैकग्राउंड खंगी लोग खंगी को खंग बड़े थे हाईवे हाईवे में लेकिन मजबूर है ना हाईवे में ना वो बैठा ना कर माने प्रचार तो में 10.5 खान तो में ना के उद्देश्य करी ना नंगी चिंता ला कर सरा याव दे ना तो कना है चुम्मू और भी वार्निंग इसी चुम्मू तब ताजी नाम निशान खमो 14 गुस्ती नाम निशान खमो जी की जमीन ऐसी की मतलब नाम निशान नहीं हो ना के बैकग्राउंड है मु हिस्ट्री है मु नपा नपा इतिहास है मु अदुना और बुद्धि जी ने खर मना जैसे वह है अदु की काउंटर तो बोल नहीं उल्टा करेगा टेक तो वही से करीना तो भी पूजा करा तो दे तो सुनने में कोई मानता उल्टा भले एक तो कोई सुचा करा आचार में कोई नहीं खाली में मतलब सारी खाते दे वांग आंद्रे सोची समझिर का वांग हो दीन की पोषक में से एक कोई तुम्हें ले भाई कोई दुर्बल न थे एक कोई खानी मतलब सा कायम होने नहीं तो बातें कोई तुम्हें ले हंगामा कितना पैसा पाम जाए सीमा दे एकदम औकात नहीं नसी खानी एक कोई सुनाई इसको बुलाई बांग्ला तो खाजी खरास होली और विशेष होली उर्दू से कोई खाजी खरास होली
سیم خلورا نے کوئی تجی لائی پارے مائیں غلط فہمی دا مبتلا ہوئے گا اور دوگی نتیجہ بہت بھیانک ہوئی گا خیر ادنا میام دا درخواستی دا نہیں مدرسے کی طرف تگی ایکوئی کی طرف تگی جلساسی تودا بہت میام کی سویدہ فیسیلیٹی پیفان بھوکو تو مائنا ایکوئی توبو گم دے ادوگی میام دگی معافی چاہیے دی میں چاک سواب دنا تھوندنا توندنے دونی ایکوئی کی استیمیت ایکوئی کی اشوئی بجے ایکوئی کی آوات تو نہیں ہے لوگی دو ادو ایکوئی ادوگی دا مقتا آواب میام کوئی کوئی نا توبن بھوکو تو مائنا کوئی توبو گم دبگی اللہ دس استغفار نہیں معافی چاہیے دی میں میام کو مقتصر ایکوئی معافی چاہیے دی میں انشاءاللہ آئندہ تے بھجن تولینا یہ کوشش تو گنی اور مدرسہ کی فکر تھمیو جہاں محمد مدین تو بھی مدرسہ کی اور جس نے سیدھا پیسہ لپا اما تو رہے گا سوچ فکر یام کھلبی مدرسہ کی مدین تو رہے گا مدرسہ سے بھی قائم داو ودیگائی دمکتا دین رات فکر تو بھی جیسا کہ ہوگی ذرا سوتا گورو والے کی ذرا اسماعیل صاحب ایک آفیسر ماں سجان فکر تھمی مکوئی پنہ مکے سمائے تھمی با نوجوان مئیسو اہل ملبیسی ماں اندولیسو ایک توبی من تھگت جری اجری اور ادوگی مشکور ممنون نی فکر تھمی نہ بشاہین سے کوئی درخواست تو جری اور میں آپ کو مگنا مدرسہ سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے اسے پھر بھی رہے گا ختم خودی مقدر دعا دا یاد تھمیو اللہ تعالیٰ نے مدرسہ سے ہے بہت قائم دان تھمی با اور مدرسہ سے بھی حل دو مدرسہ سے بھی مکھا پون نہیں کوئی نا قرآن حدیث کی مکھا پون نہیں کوئی چپتا نہیں کوئی دنیا سے پھگنی آخرت کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ حل بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تولیبہ تھبگا سیدھا سوئی بیاور جو آپ تو بھی با اور مدرسہ سے کی بدولت بدرتگی کوئی خودی مکو لیکن جب خودی مکو سو مغفرت تو بھی با لیکن خودی مکو سو چوننا پکا سچا مومن مسلمان اما وینا مسلم بگمبا ایمان عمل کے ساتھ تھا اور ایمان عمل کے ساتھ ایمان خاتمہ بالخیر اسے کو ہن دیوا اللہ تعالی نے کوئی خودی مکو لون دگی تاو دگی ہے نا تاو دگی ہے نا کوئی عمل تو نمبر تو فکر بھی ویسے نوما علیہ جل مپاندا لیرو سی من لچنجل بیرو یا میں کوئی ریلوے رنی ہم نے وہاں تھمگا ادی متو سے دعا میں خصوصی دعا میں تورنی نشان نہ دے تو کوئی جل منسی کی جل ساتھی ادا اور ہوئے مپاندا لیرو سی من لچنجل مپاندا لاو من لیرو سی من لچنجل اور تا کا تو لوئے ہوجے ایمان جو جن پردہ کے من تھمبیو دعا دا سری ورگ چپیو اور مپاندا لیرو سی من لچنجل